Eguerdion lagunok eta eskerrik asko erresistentzia egun honetan Euskal Herriko emakume erresistente eta errepresaliatuei egin nahi diegun omenaldira gerturatzea. Eguerdion, bereziki eta batez ere eskerrik asko hemen aldamenean ditugun kidei, aizpei, amei, amandrei, lagunei, senidei, Intxorta Kultura Elkartearen gonbidapena abegik onartu eta elgetaraino. De aquí y de otros territorios. Gracias por vuestra presencia, por el esfuerzo que habéis hecho para llegar hasta Elgeta y sobre todo, eskerrik asko por aceptar nuestra invitación. En este acto queremos homenajear a las mujeres que luchasteis en el campo de batalla, a las que más allá de las trincheras trabajasteis, sufristeis, colaborasteis, soñasteis, resististeis, para conseguir una sociedad más igualitaria, justa y libre, pero también a las que vinisteis después. Y os enfrentasteis a la dictadura con vuestra implicación política y social, con vuestra creatividad e iniciativa, con vuestra intervención en tantos y desde tantos ámbitos. Gerraren lekuko zuzena izan ziren emakumeak omentzeko elkartu gara gaurkoa. Baita diktaduraren aurkako erresistentzian borrokan aritu ziren atrasko guztiak oroitzeko. Hemen zaudetenak, hil zituztenak eta memoriaren mapa marrazten hasi garen bitarte honetan bideak egitu direnak. Historiako eta memoria kolektiboko horrietan isilaraziak izan diren ahotsak entzunarazi ditugu gaurkoan. Fusilak bizkarrera bota eta budazelaira, miliziana bezala joan zineten ahotsak gara. Erretaguardian erizailanetan aritu ginen ona, lubakiak eraiki genituen ona, fronteak gelditu eta frontetik itzuli ginen ona. Estali zituzten gure hilotzak odotutako banderak. Somos aquellas que lloramos la muerte de nuestra gente cercana, que curamos las heridas de los cuerpos caídos, huesos rotos, carne destrozada, que sienten desde la piel, que sufren la represión en cada poro. Gure gorputzak gerra krimenen gudazela bihurtu zituzten. Gure konpromiso politiko eta sozialagatik torturatuak izan ginen. Torturatuak izaten jarraitzen dugu, sistematikoki bortxatuak, zaurituak, behin eta berriz kartzelaratu. Fuimos maestras, escritoras, periodistas, obreras, bordadoras. Eta baita sufragistak eta feministak ere. Horregatik ere hil gintuzten, bortxatu gintuzten, hilea zerora moztu ziguten eta betiereko lotxara kondenatu nahi izan gintuzten. Lesbiana gara, transa gara, amabakarra gara eta kudare izateari beste zentzu bat emateko gaude. Somos aquellas que escapamos de las manos de las fuerzas policiales. Somos una y otra vez el 3 de marzo, cada 1 de mayo, trabajadoras y sindicalistas, organizadas y resistentes. Mira Marusina, mira como vienen. Munduko Maria Luisa potzu guztietan datozen eta etorriko ez direnen zain. Omenez, eguneroko borroka txiki eta handiak bultzatuz aurrera egitea beste erremediorik izan ez genuen guztia gara. Somos aquellas que fueron forzadas a exiliarse a Inglaterra, México, Francia, Rusia, escapando de los bombardeos, las persecuciones y el miedo, mezclando añoranza y esperanza. Emakume oroituak eta kolektiboki memoria hartzeko prozesu honetan ezinbesteko ahotsa. Silvio Rodríguez cantaba Silvio Rodríguez. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de miel. Y eso nos pasa cuando el presente se topa con el pasado. Que los relatos de las mujeres, poco o nada, tienen que ver con lo que cuentan los libros de historia. Mientras las mujeres desaparecemos en el silencio. Se nos ha privado de voz, incluso de lenguaje, de idioma. Se nos ha negado el derecho a expresarnos en nuestra propia lengua, lengua madre, nunca mejor dicho. Por eso, hoy queremos daros y darnos voz, tomando la palabra y la centralidad en este espacio público que tantas veces nos ha sido negado. Debemos defender y unir. Euskal Herriko emakume erresistente eta errepresionatua zaituzte gaurkoan, erdigunean. Baina zuekin batera, munduko 11 txokotako emakume erresistente eta
Sirian, Palestinan, Ukrainan, eta euren eskubideak diktadurak isilarazi nahi izan zituen emakumeei ahotsa emanez, emakumeon memoria individual eta kolektiboa berreskuratuz, gure isiltasunak lanbrotzen dituzten mamuei aurre eginez. Historia izan gara, baina gu gabe ez dago memoriarik, eta memoria zerbait izatekotan sorkuntza ariketa bat da. Memoria historikoa eta pertsonalaren arteko ari fina, gogoratzea merezi duen hori berramatzeko bidea. Lotura horiek indartuz, kontzientzia aldaketan eraginez, mundua eta realitatea beste koordenada batzuen arabera ulertzeko gakoak emanez. Ez dugu horretan zalantzari, horretan gabiltza, horregatik atu gara orduan eta ondo gabiltza. Eta badakigu ondo jakin ere, neskak hau hasi besterik ez dela. Eskerrik asko.